Ovo je kraj vežbi, a i moj kraj. Videli ste dakle svih 5 kardio vežbi sa medicinkom. Ove vežbe, dakle svaku vežbu radite po 30 sekundi. Kad uradite svih 5 vežbi, to vam predstavlja jedan krug. Nakon toga odmorite 3 do 5 minuta pa sve ponovite. Na samom treningu je potrebno da uradite 3 do 5 ovakvih krugova. Naravno, ako ste u slabijoj formi, radit ćete manji broj krugova, ako ste u jačoj, radite 4-5 krugova. Takođe možete i da povećate trajanje svake vežbe sa 30 sekundi na 45 ili 60 sekundi. Samo pazite da svaku vežbu izvodite tehnički ispravno i kontrolisano. Ostavit ću vas da razmislite kada ovaj trening da ubacite u vaš nedeljni raspored treninga, ali pre toga uzet ću vam još samo malkice vremena da vas podsjetim kao i u svakom videoklipu da ako želite da trenirate sa mnom, ako želite da nabacite vrhunsku kondicionu pripremu ili jednostavno vam je u cilju neki rekreativni fitness cilj tipa nabacivanje mišićne mase, skidanje telesnih masti, znate kome da se obratite, dakle pozovite me, informišite se o treninzima i na kraju dođite na moje treninge. Imate mogućnost i naručivanja ovih kompletnih mesečnih planova ishrane i treninga. Sve ove planove izrađujem prema vašim ciljevima i potrebama, dakle individualno. A možete da naručite i ovaj trenažni DVD pod nazivom Iron Core koji je usmeren na razvoj mišića jezgra. Apsolutno sve u vezi mojih usluga nalazi se ispod videoklipa u opisu videa, tu se nalazi i moj kontakt. Eto, ostavlja vas da probate ovaj trening i naravno da napišete utiske o ovom treningu. A mi se vidimo uskoro sa novim vežbama.